عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينيه البسبوسه بتاعت الحلواني. طريقه سهله واقتصاديه وجميله جدا، وهقول لك على سر الكرمله ديت بتتعمل ازاي، واللون والطعم والطراوه بتاعت البسبوسه دي حاجه تحفه. هتجربيها وهتعتمديها على طول، وهتبقى اساسيه في العزومات بتاعتك، وطبعا هتبقى اساسيه برده في رمضان معانا ان شاء الله. هقول لكم على سر الكرمله وسر ان هي تشرب الشربات وتبقى معانا طريه ومرمله كده، وتبقى بالطعمه دي. شايفين اللون وشايفين الكرمله بتاعتها، شايفين؟ وطريه وتحفه، احلى من المحلات كمان، واحلى من البسبوسه بتاعت الشارع اللي احنا طبعا بنبقى عايزين نعرف هي معموله ازاي. وبالميه، مش عاملاها بلبن ولا بيكنج باودر. وهقول لكم على الطريقه بتاعتها. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف احنا عملنا البسبوسه ديت ازاي والطريقه بتاعتها.